ole tunjuma chuan assembly house zo na chan man tak lo som ni zinga som le pariat kha kanenin kan clear ho ve do ni ti kha hretai la thome zo na pathum na kan kalanga zo na pakhat na le pahni na nga chu chan man ani kha house khan zo na pathum na chuan zo na ni tu hi pungun lian chunga ni a zo na department chu sport and youth services department ani chang du tur hi pulan hing lo mar kan sport minister ani ang zo na pathum na e na district sport complex mam pui hi engchen nge na tho ani to ti ni a chana chu district sport complex nong klai mam pui hi ni som ni le panga thlasari sang ni som ni le pali atanga tho thana ni a kumli chung tho to ani bina he dsc hi man the a pe felani huna sarkarin engtin nge enkol chunjom zel atum ti ni a chana chu district sport complex hi man theya pe felani huna sarkarin a enkol chunjom dan tur hi alangai tu ang ti ni sina physical achievement le financial achievement min shul them ti ni a physical achievement chu zazel somko panga ani a financial achievement chu zazel somri le pakua ani zo na pathum na palina kan kalanga azo na nei tu hi pu aro ming lian hani a azo na chu public works department pwd minister buwanlal hana chan turani bor pui tu bung munin kara pm divine manga kongthar siam tumna omem tini a chan na chu bor pui tu bung munin kara pm divine manga kongthar siam tumna ome ti kha chan na ani zo na pangana azona nei tu hi puroba rumoi roite ani a azona department nei tu chu pura hinglo mar sport and youth services department chang tu ni ang zona pangana ena si thum loyamwal lungleya floodlight siam na tura saski atanga sumsang son a khan engzat nge department of expenditure finance ministry in mizoram sarkar a release tini a chana chu champhai changput field le chum loe mola flight light siam na tur atana sum release za chu chengno zali somnga le pasari ani khelmol pani adai lo awangin chang put field ami turi tuna noizanga ruangman ani tini bina saski padwan sumachanga sangson le release ani mtini a khelmol pani adana floodlight siam floodlight sum hi saski part 1 sangni somni pathum somni paletanga sangson le release ani tini hatilai kha aron saski part 1 ti ni ani kherna lai kha chu apu roba romoite enkol hun lai an malakna lai ani lai te pokha ani ti kha hanjep tel tai la thome zo na parukna ha zo na nei tu hi pularin sang ral te ani a zo na department sang tu hi dr banlal thana higher and technical education department ani ang zo na parukna ena State University lungleya Mizoram Sarkar in adata ki function to mtinia achana chu la function no tinia bina State University lungleitan staff lak thar an mtinia chana chu ome group D staff chu lak felan ni to a adang ho hi lak turang malak mek ani ti kha chana ni zo na pasari na azona nei tu hi puja jelal pehlu ani azona department of social welfare women and child development department ani chang tu minister chang tu tur chu pilrin pui ani ang zona na thil ICDS project nutrition go down sak thatum na omem tini a achana chu na thil ICDS project nutrition go down hi sak that tuma malak mek ani a saski tanga sak that na tur fan hi dil mek ni in MPLAN department party list zinga tel ani ti kha chana ani puja je hi trangkhop maya bil chungpo vil ne khop me zo na hi nei tha thei reu me zo na masaber po kha ama zo na ni ti te po kha kan tha ome ti chuan zo na pariat na zo na nei tu hi puroba romoi roi te ni zo na department chang tu chu dr wanla thana higher and technical education department minister ni ang zo na pariat na ena Chief Minister Pul do Oman Thenjola College din tur asoi kha din ani to mtini chana chu din ala ni lauti ani bina din ani to chuan zirlai zat le zirtir tu zat min shil them yani chana chu din ala ni lo awang in zirlai le zirtir tu zat soi the ani lo ti ani
puraba ta po hi tang thei khop mai zo na ani thathin khop mai ti chuan puje je zo na kan kal le anga zo na pakuana social welfare and women Child Development Department pirin pui chan tho mi khani a zo na chu Child Development Project Officer CDPO na thil office saktum na omem ti ni a chan na chu Child Development Project Officer CDPO na thil ICDS Project Office hi sakthat tuma malak mek ani Saskia Tronga sakthat na turfan hi dil mek ni in MPLAN Department Priority Leasing tel ani ti kha a chan na ani zo na som na pu 8 skinjal pulalte zo na chu PWD changtu minister pu wanal hlana chan turani ang zo na som na na Mizoram kong siam tharte hi alo tlo zo ka a that jok theinan tunna technology thar man a omem tini a chana chu Mizoram kong siam tharte hi alo tlo zo ka an that jok theinan tunna technology thar man a ome tini a bina awm chuan engtenge tini a chana chu full deep reclamation te cement treated base CTB te le cement treated sub base CTSB te anni tini a pali a channa a zona sina chung technology te chu hun local zel tura man zel tumna omem tini a chana chu heng technology te hi hun kal zel tura a chul dana zirin man zel tumna ome ti kha a channa ani zona somle pakhat na zona nei tu hi pukel dong liana ani a zona department chu GAD ani chang tu tur hi kan chief minister pulal do amani ang a zona chu FCRA chungchanga Mizoram Sarkar ngai dan min sul theim ti ni a chana chu FCRA BL sang ni somni parukhi Mizoram Sarkar le Mizoram Posan Shoi to committee le Council of Charges in Mizoram ayo in niruk thlare sang ni somni paruka Union Home Minister nena joint memorandum thelu ani he memorandum a hian bill hi withdraw le turte withdraw arem lo ani point siam that le turte in point sang thelu ani hemi nu hian ni riat ni kuwa thlare sang ni somni le paruka Union Home Minister nena he bill hi pass lova joint parliamentary committee ari farmai turin chief minister le Mizoram Kohan Shoi to committee le Mizoram Churches of Council TM takha Council of Charges in Mizoram mingin ngen na thlen le ani hengen na ang hian ni som pani thlare sang ni som ne paruk he bill hi JPC Joint Parliamentary Committee refer anita aniti kha chana ni zona somle pani na zona nei tu hi pu singu len chunga ni anga zona department hi PWD ani chang tu tur hi pu wanla hlana ni zona som pani na na Rang chal kon chu longklai inkar National Highway 54 hi PWD Mizoram hian avil in and pui thinem ti ni achan chu Rang chal kon chu longklai inkar kong hi National Highway 54 hi PWD Mizoram hian avilin en pui lo ti ni chana chu bina en pui emovil ani lo chuan achan enge ani chuan enge achan ti ni en pui emofil ani lo chan chu he kong hi Ministry of Road Transport and Highway noi National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL in en kol ani en kol tu te hian Mizoram PWD hi an navil pui le en pui tur an som lem lo awang ani ti kha chan ani ichuan zo na som le pathum na pukel dong lian zo na ni zo na nei tu Azona Department chu Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department pubil chanjo chantur ani azona som pathum na chu bu5 supplier hian bu5 grade A hi ala supplier reng m ti nge rengem ti tur athuna omlawa rengem ti tur angai ta ila tuna bu5 supplier te hi grade A supply tura ti anishan lawa tender document tarlan angin bu5 quality tha supply tura ti anni bu5 quality thalo chu supplier te hena training department en pom saklo mai thin ti kha acha na ni zo na som palina pulalte poi zo na nei taima thin khop mai poets ginjalala azona nei tu hi Dr. Vanlal azona department chu Dr. Vanlal thana ni department chu Higher and Technical Education Department noi mini zo na som palina ena Mizoram chunga zirlai then khaten zirna anchun zom no chan hi engtenge ni ti ni hi
chi nge kan ngai thla pheyang college zirlai den zirna an chhun jom lo chan hi zirna ala om lova a chan lian zual ni alang te chu heng te hi ani ti ni a pakhatna zirna lama tui lo le chungte puitur a lak chu anom thin awangin ti ani a panina vocational course lama kalandu awangin ti ani a pathumna anbul hnaya zirna sangjok kalna tur aom lo awangin ti ani a palina chuan an mani nung changin azir lo awangin ti ani a pangana sumlama har sana awangin ti ani Mizoram chunga zirlai then khatten zirna an chunjom no san hi engtenge ni hi kalo hrangai mi lawa a thom lo lian a nge phei chu ka hrelowa bina zirchian na om to em ti ni a chana chu zirchian na lom lo ti ani sina om to chu na chan lian ber min shil them ti ni a zirchian na lom lo awang na chan lian ber soitur ala om lo ti kha a chan ani zo na som le pangana ha zo na ni tu hi pukelal dong liana ani a pudong te po hi atai ma khop mai public works department ne na azo na ni ina chang tu tur hi puwan lal hana pwd minister ni ang azo na som pangana ena Mausen tu puk pui ATL road in kar kong siam hi kemeng zan nge siam tur ti ni a na chan na chu km som pasari le 0.78 ani a chainei cha hian km za 134.22 kilometer per inge kmp atranga 152.00 kmp cm tur ni om takani sia chanda ne thoi khop maya pulante chani cm to hi km zar nge ti ni a km som pasare le meter za sari som le cm tur khan km rukl le meter za ni som nga cm to ni achan ben sian tling lo to lekani sina sumeng zat nge da ani ti ni a noi sangli zanga somrit le pakua le asingli sang sari da ani di na contractor hena sum mengzar nge pekani to ti ni a sum pek to za thi noi sang ka jasari som le sing sari sangli pek to ani zo na som paruk na pu chante a leader of opposition zo na ni a zo na department chang tu hi pu bil chan zawani a land revenue and settlement department lamatanga chan tur ani a zo na chu ena chon puivenga chena innor chiat na mun ramkha tu tange ti ni a chana chu dr c zarzo lena son of pachunga changte late dor pui aizol tani bina dan bo chi a in satu ni a soimi thum te chunga sarkarin engtin nge ma alak don ti ni a chana chu dan bo chi a in satu ni a soimi pathum te chunga kotin malak na nei bak chu sarkar tan malak na dang ne arem chang lo ne ti kha achana ne te lai chu ami pui then khatan chu na beng overview ome zo na som pasarina zo na ne tu hi pu singun len chunga ne pu na poi tai ma khop mai zo na som pasarina ha zo na department cha a chang tu chu pu wan lan ani a pw department atanga zo na ani zo na som pasarina e na tui pui ferry chim tui pui leido tur hi sum sang son om to ni in kalo hria engchen nge malaka nei to ti ni azo na chu achana chu social impact assessment SIA kalpui mek ani a fel turang ngai ani to lai in siahalam site aram nei tu pakhat pu zam lowan aron soi boi le a hemi nu hian amuna kalin verification ti ani a DCC ha a thon to ani a channa nga mek ani ti kha a channa e na ani bina a thok tu tur contractor thlan fel ani to MT ni a channa chu na thok tu tur contractor hi thlan fel to ani ti ni ti chuan zo na sina tu tenge an ming le address ti ni a channa chu contractor Sri Raja Rajesh Uwari Construction India Private Limited ani a address hi di number 8-2-268/R/5 ground floor Sri Lakshmi Narasimha Sai Building Sagar Society Road Banjara Hills Road number 2 Hyderabad 500034 Telangana ani dina engtikatang he na hi atan thayang ti ni a social impact assessment SIA fel ani nu na hi tan thei be sei ani ti kha
chan na ani sum le paisa tur bor ve a ron zot te lo pung ani ron zot tel sela theda cha om te lul nen opportunity sela zo na som parina kan kalanga zo na nei to hi pu h kin zala pulal te ani pulal te pui time khop mai pwdp he department ne na zo na ni a chang tu tur hi a minister chang tu pu alal ni loma professor ani ang zo na som parina e na hangilung len tlanga tui connection pe kan to mt ni a chan na chu hangilung len tlang len chung ber hangilung len tlang a tak hian tui sem darna pipeline distribution network kal ala omri lo awang in tui connection hi pe kala ni lo a amero chu helai mol thai industry mol a hi chuan tui connection chung ko somthum pathum hne na pek ani to ani bina pek ani lo chuan pek the ani mt ni a chan na chu hangilung len tlang len chung ber kong phe a hian pipeline kal ala om lo awang in tui connection pek the ala ni chi lo ti ni a pulal te hi nia aron vei hi adang dai thin khop mai ti te ang mo le zona som pakwana kan kalanga zona ni tu hi dr arlal thangli na ni a zona department chu phc tho ne chang tu tur hi professor lal ni lo ma chang tu minister ani ang zona shri dugle west phul pui te poning chu khotan hian water supply scheme ro man na siam ani mt ni a chana chu shri duk khotan hian water supply scheme siam to ani a detail project report dpr po higher authority a thelu submit to ani west phul pui khotan hian water supply scheme siam mek ani a concept note se sarkar format duan po mpaln Mizoram State project monitoring dashboard upload submit mai thein om to ti kha chan na ani zo na somni na pu dalrin sang ralte zo na ni zo na department chang tu chu dr wanal thana ni a chana department tu school education department atangina ni ang zo na somni na ena education minister in education department le mla te changdun in an school adopte chanpuina tur poisa pektura soikha tun din huna enge athen to ti ni a chana chu ni somthum pakhat july sang ni somni paruka merc meeting khan angai tu a ni somni pakhat thare sang ni somni paruka merc meeting in angai tu non le anga hemizo hian sarkara athelu tang ti ni a he zo na hi voini august somni panga a chan chau angin langma sela anen taka chin bot sai na hi ma fe local puito ni wangin ni somni le panga a zo na channa ni ma sel ni somni le pakhatami po hi meeting henun da man nawni ti kha an soirang ta ila bina engtiga nge hero man hi kalpui ani theng ti ni a chan na chu a hun tur tak soi the ala ni lo ti kha voin august ni somni le panga assembly house zo na le chan na chuak man talo a than pa a video kon siam the chu ni se change hun man nom be kule